Kurumzari, Manung Hutna Yangbira Puno Pahamakta the Kishore Chandrawang Kemchana, Taram Okchari. Manung Hutna at 360-degree analysis of news and event, Nasi Quina, Kananabagina Tami Hiramasi of Chahikudingi, March Ki, Quigi Anisuba Sagol Senesi, World Kidney Day, Hainamale, Pumbada, Palanta, Buga Marilena, Nasi Sisu Sugumba, 2016 Gi, March Tagi, Anisuba Sagol Sen, Tarik Tarasi, Quigi Malem Pumbada, World Kidney Day, Haina Palanta, Ukiba, Siga Marilena Quigi. Kidney hariba kogi kaya da si kaino ma function na kaino mangona na ba ya ba laina na kaino laina sindu gi layong na kaino amadi madu gi lain pathap singdu karino haibagi matang da kogi rakta hojik lengsin nun leiba kogi doctor ani se hanam tudang introduction tawjage ai hek right lengsin bribas na Dr. Gulliver Potsang Bamni mahasi hojik she is a hospital and research institute that kogi nephrologist oma waina thabak tawi ba doctor taram okchari aduga ai extreme right lengsin brib doctor is na Dr. Somarendra Paunam aduga maha asisu she is a hospital and research institute ta hojik urologist oina thabak tawi ba doctor basu taram okchari aham da koi Dr. Gulliver de koi khangjening si koi kidney haribas kaya da si karino aduga magi function hai tai mai thodang asi koi haksang da karino habstang thambi doctor kidney si akoi haksang da yawba juraoni yawba kokin nangal lom da maningom da leiba organic magi main function si filter oiba haksang da gi phata haudi sing si chumthokpa magi main function ni adu nata ba te function endocrine organ oina su thabak towi ma se saru kankhalan ba e sabada sizinaba aduga blood pressure control tawbada sangba hormone sing secret toy moi sing si magi kidney gi main function okay maru da khoi filtration si magi main oigas okay adu ta koina mathang no khangjen si hoi hari ba kaya chai sida narak pa ya ba kari kari laina le aduga makhoi sing du gi haurak pham hai tare ko kari kari no habdu tang si dam no basically magi function du matungina kidney na yarcha kanda kidney si kidney disease sing si da magi filtration da handarakan aduna handarak pasi ani thong khadok pe acute kidney injury haibama khanghodana yam kana naraktana infection tawdana kidney sokchan gi ba kesu toram leba kidney se aduna acute renal failure acute kidney injury haidna kawi aduna taba chronic khar kuiraba chronic kidney disease habisna thahom de na naraba kidney sida masada kidney gi structure da or function da sokpasi sibu thahom de hen basibu chronic kidney disease haina longni adu sium basi chronic kidney disease se yam common oiba causes se quite common oibadi diabetes ka blood pressure gani te nungi conditions su lebe or glomerulonephritis haidana SLE gumbasi lebe adon de koi khaidu isi maru na koi acute haibama chronic haibama asi main magi keno si causes se koi keno da di acute di magi keno leile infection gumba oiba BP nem da giba de khong yam hamda ba cholera gumba khong yam hamda da no gi haksang da gi mahi gi saru se watana bi handa gi na kidney failure giba moi sidi koina thoiba factors in control tawrakanda di kidney phagalakoi chance yam wangi tawgadabu chronic kidney disease ti kuina narabani na phagalakoi chance khar nemi aduna prevention na maunda hen kana behel okay mana Dr. Somen ko laksening isi Dr. Saipet panbi ko kidney failure na koi taris da mata urologist point of view dagi mai failure sing sigi cause kari kari lebi okay urological cause of kidney failure koina ayaman obstructive uropathy ai kidney gi ising cell sida palak padagi structural damage tawba aduna only structural functional natraga anatomic obstruction leraga di madu obstructive uropathy gawe obstructive uropathy jina kuini henjalaktana jai kidney function je derange oira serum creatinine wankhala aba adu itadi koina obstructive nephropathy na gawe aduna koi makhal jing je haidar ke maruina manipur du yam common oiba koi nung leiba kidney da nung leiba adagi kidney gi makha ising mari koi gi ureter da nung leiba sina thingjil lakpadagi kidney gi function je tam tamna mangtharakpa aduna obstruct nakalam khatang tawringai di kaya khangde haidi nakalam function tawrin jura oina piba isorna piba jura gi organ ni na nakan ani maksi kai uma damage tawchelaba adu betara di sina maram oidana kidney failure koi chronic renal failure chatpe aduna tabada koi gi kidney gi pelvis amasung ureter gi marakta obstruction tawba pelviureteric junction obstruction PUGO haini koina adu traga koi gi genitourinary tuberculosis GUTB adagi ureter ga bladder gi marakta obstruction tawba UBJ stricture adagi
खुद अहन मीद नागन प्रोसेस चौथोक्तना BPH है BPH चौखलपदी यूं हानमंगमदबदी यूं की थिंगलपदी बैक प्रेशर लातना चेंज लातना ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी ऑब्स्ट्रक्टिव नेफ्रोपैथी चपे है यूरेथ्रादा इसिंग मरी चटपगी कनो खुजनबा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर डिजीज मरम मैम न्यूरोजेनिक ब्लैडर यूं हानमंगमदना ब्लैडर से फंक्शन तब लेपखिबा मोखलक्तना मथक्ता ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी चटपगी किडनी फेलर होना मैम ट्रांसप्लांट तब रिनल रिप्लेसमेंट थेरापी तब है ओके डॉक्टर अखोइना खंजनिंगिसे फेलियर लाख मतम दम मसी अदम खुद दम मासे फैटल ओइब्रा नत्रगना इज देयर एनी चांस अखोइना हजि अदुना अखोइना मैम थमजनिंगिसे अदुना कईगुंबा नुंग लेरेन खलसे यूरेटा नुंग लेरेन खलसे हिदाक चारिनी अमा तौरिनी खरा नुंगी कैटेगरी ले हजरिबा तागदबो नुंग तारोइदबो नुंग अखंग हेगी पक्ता गागदबिना नुंग चावा 2 सेंटीमीटर की नुंग तानेना इसिंग थइनी तारने लेरे अदो ऑब्स्ट्रक्शन लेरे अदु मतम खुदक्ति यंगहोरगदी खुदक्ता डाइवर्सन तौदना खुदक्ता स्टोन लौथोहरगदी मा कन्मंगमनेबा अदगी खुदमना BPH अहंद नाबा लेना विनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया हाइजे मदु खुदक मतम चाना लायेंग होरगदी हिदाक हाना पिजदना अदगी सर्जरी तब दरकार लेरगदी मदु कोई किडनी फेलर दगी कन्मंगम हाइजे ओके अना कोई मसी मणिपुर दि यामना कहनी कॉमनली प्रैक्टिस लाइबा प्रैक्टिस मखलमने हाइ तारे डॉक्टर द चत्तबिद कोई माइबगी नि दगी कोई नापी सिंग बि दगी सुनि कोने तौबि सिसी मजु अमरम होय पत्ते हाइ मक्ति हाइबा यादे दु मकबु मसी मकनदी मदुगी रेमेडी दु ओइदमने डॉक्टर का तारम न फाइ माने ताबा यावी तादबा यावी तारोइदो नुंग सुम चासलगदी अदुदी कानर हाइजरिबा अखोइगी मेडिकल थेरापी दसु नुंग ऑपरेशन तौदबि तागदो नुंग ले अदु खोइ खंगेबा अदु याम चाव नुंग दि तानेना अदुम थमजलगदी पूरा किडनी डैमेज तवे फेलियर पे आई फैटल ओइ पे आई मतलब कोई डॉक्टर गलेमे कोई लाक्सनिंग इसी कोई किडनी की द नाबा या बलेना सिंग सी मागी कोई की लायोंग हाइ तारे को साइंस एंड सिम्पटम्स सी अर्ली डिटेक्शन की दमता कोई इसा खंगजन नबगी त करी करी दे कोइना खंगमगम सो प्रॉब्लम मोरिसी किडनी ना नाब हरको मतम सिदा साइंस एंड सिम्पटम्स यामदे अनबन खंगनदे अदुगा साइंस एंड सिम्पटम्स सिंग नॉन स्पेसिफिक है तारे को नॉन स्पेसिफिक है किडनी नारे न खंगदबा साइंस एंड सिम्पटम्स कोक सिक पे चांग चोकथब है सो होन बदर खर नुआइ तबि है अदुगा थबक असि तौ तोनिंगदबा खर तंधबा गुम सो ओइबे पोचिंग सि लोइनम नॉन स्पेसिफिक नि अतोपा नाबदा सो ओइबे या है तारे नॉन स्पेसिफिक है अदुना किडनी नारकपसि ngन खंगे हेदि कोइदा मांगजोंन खंगे हेदि कोइना ट्रीटमेंट तौबदा लाइब हेलि अदुगा इफेक्टिव ओइबसु हेलि अदुना ओइबे आबा सिम्पटम्स सिंग सि लाक्ट्रिंगाइदा और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स से लेर मतमदा कोई पेशेंट एट रिस्क पेशेंट सिंग डायबिटीज लेबे पेशेंट इन क्वाइट कमन ओइन हाइजेग्रे BP लेबे पेशेंट सिंग कमन ओइन हाइजेग्रे सिम मियोसिंग अदुगा फैमिली हिस्ट्री दा सिम डायबिटीज लेबे BP लेबे मियोसिंग दा ngन कोइना स्क्रीनिंग तो नाद्रिबे मियोइदा किनी सोकपा होरब्रा होतिब्रा हाइबसि यंगथोकपा स्क्रीनिंग तौबसि कई कई यावी इसिंग कोइना युंग चलिबे इसिंग सि टेस्ट तौबा प्रोटीन यावब्रा यंगबा अदगी ई की टेस्ट तम तब डॉक्टर सोमन रसु पनबिग्रे सीरम क्रिएटिनिन हाइबसि अनि से टेस्ट तौथोक अदुगा BP यंगबि मोय ओम से यूरिन प्रोटीन सीरम क्रिएटिनिन ब्लड प्रेशर सिंग यंगथोक सिदा कोइना किडनी से सोकपा हौरे हौद्री हाइबसि ngन खंगबा ngami कोइना ngन खंगगदी कोइना इफेक्टिव ओइबा कानगदोबा स्टेप सिंग से लखोप ngami ओके डॉक्टर हजी पनबी बदा कोई की अहलमंद लाइबदगी सु लाख याबी वारी हाइपेट पनबीबा याव माले मसिनदी चांसेस से क्या नो लई से कोई अहलमंद अदुम लई हाय तारगदी एंगोदो वेल कैन सी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 से मल्टीफैक्टोरियल नि अदुना इमा इपा सुक लेखरगदी खोइदा सुक लेगनी परसेंटेज हाइबस हाइबा वाई कइगिनो चांस ति हेंदी हेली इमा इपा अनिमंग लेरगदी चांस हम हेन वांग बेहेली अदमाइन तौना क्लोज रिलेटिव मैम लेरगदी फैमिली द चटप अनाबो इकली अदुना इमा इपा लेरे सोदुम के लेनी हाइबद लेते अदु चांस ति हेंगरकनी सोल्स हाइपरटेंशन अदुना रिस्क लेरगदी हिस्ट्री लेरगदी ngन टेस्ट तौथोपा हाइबसि ओके ओके डॉक्टर नजी हाइबी से कोई साइंस एंड सिम्टम्स से कोई किडनी के लाइना ददी अदवा हकना कोई फुदु ओगा मैम त खंगबसी अवाबा मदी ओ अर्ली स्टेज दे दुना दि अकोइना कइगुम हेक चिंगनब लैरगदी मदु टेस्ट डॉक्टर पनबी को टेस्ट दो तौबीबना क्वाइदगी बेस्ट वे ऑफ कोई अर्ली डिटेक्शन ने हाइबदुनी डॉक्टर थंबी से अदा डॉक्टर सुमन को लाक्सेनिंग सी यस यूरोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू दगी लैब किडनी फेलियर सिंग से मासी prevent tawba yanabagi haita ko tawna habit pabigre makumal amani budi adun taba ahen bada koi means atopa kari kari di leibs aduna ngasai gi prevent tawba haiba taraga di koi ngasai gi nung leitana ba koi gi nung ji gi prevention tawba haita blockade thokna ba nung leitana ising yam thakpi ba adagi kai gumba nung ji leire hairaga di
थूना डॉक्टर तानो अल्ट्रासाउंड तौना अदगी एक्सरे लौदना नुंगदो कदाइदा लेइबनो पोजिशन कदाइदनो अद नुंगदुना अथिंग पिरिब्रा सि मुनि यंगबी होवा अदगी खुदमना युंग हामन वाइट्रे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया अहन नाबजे मसी यंगगदी मदुना रिकरेंट इन्फेक्शन थोप याय रिकरेंट इन्फेक्शन थोपदगी युंगना सुम तुंग हेंजलक हाइतारे अदुना ngasai sing khau si tung be henjel padi mahik macha popa aduna maduna maram boidana adagi queen sum retention la agadi masak the back pressure la tna ngasai ai haji ba aduna renal failure la pe aduna matam chana ngasai prevention to hoba aduna ina haji okay doctor galevita ko laksani si ko doctor na puti happy ko symptoms sing si yam kan di ko pudokte ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯀꯟꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯂꯩꯕꯗꯣ So ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ chronic kidney disease ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ kidney ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ stage 1 ꯗꯩꯅ stage 5 ꯐꯥꯎ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏ stage 1 2 sina early stage kidney injury ni CKD hai ko chronic kidney disease stage 1 stage 2 mo six early ni when GFR and whole serum creatinine gi derived over when measurement am wholly and early sida CKD sida stage 1 2 sida di koina physician primary care physician na BP control to ba sugar control to ba si masi amaru ni stage 3 stage 4 lansin khagadi kidney se advanced kidney disease ane yaure aduna moi singi special treatment daka ta kani nephrology kidney specialist ka tana bada ka ta kani stage 5 ka yaura di my treatment or stage 5 dialysis da ka ta ba yaura di treatment pura khenagre kidney yarak ta bagi bagi mohut sin bina ba koi thorong to matam yaure okay other than the stage 1 to 5 haibasida ni koina masi makal thona khaidu e haisna de do the early detection na quite best ni sai lansin li makai ko the fatal do ko gi kudong ti bu hen do ri na early detection to hoba haibu ne koina khangjeri si mathang da koi dr samin ko laksani ngi si koi failure yes laire ado masi karam matam da koina masi law thok ta ba yadre haidana koigi for example ani leibsida amadi phari amadi loktok ya dre habi tanza me hei lai si kari stage da no koina masi loktok ya khudamina kini nakalam khatang fail hobi koina chronic renal failure batam je sinade one side kidney fail ore adu oitadi adu lokthokpagi maram je ngasai constant source of infection lairaba adagi nung chong lairaba kidney function laitraba adu oitadi lokthokpi bam takar laire adagi adu obstruction laidana aduna obstruction relief tawra kidney function loirabina adu lokthokpigiba adagi akoina ama haijake sina one side lokthokpagi ni adu akoi kidney je fail ore pura khange either urological cause or natraga medical cause or kidney je fail ore adu itadi akoina usually transplant taw matam je kidney je lokthokte ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡꯅꯣꯞ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯤ ꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯂꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯕꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯛ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯦꯛꯇꯣꯃꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯞꯇꯥ 4ꯗꯒꯤ 6 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯔꯤꯅꯦꯜ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯁ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯠ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯝꯃꯨꯅꯣ ꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯠ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤna aduna needles for infection aduna moji lawthokpa am changi okay adagi khudam oina kidney je urethral stricture tawbadagi obstruction di leraba mathaktana ising mokhatana leraba madu matamdu su lawthokani kaino da maduna source of infection am oirani adagi proteinuria heavy proteinuria heavy aduna kidney je maram oiduna protein je am chatlaba kidney di function di tawdraba protein chatlaba sida am lawthokani chronic pyelonephritis hanjan kidney je infection source of infection leraba adagi ADPKD autosomal dominant polycystic kidney disease ai kidney je yam chawdana ngasai kidney hapam bol lerodi mabuk ani je kidney je chawmandana ahum suba kidney koi transplant tawai kidney je thamam lerodi madu si condition je lawthoi okay the condition kada koi lawthok panatna di koi yam no taza da transplant tawda lawthok ti rather koi add tawsin mani haibes ma koi yamna ano go entazari makha ta koi soi ki koi treatment amadi manipur da lairi ba koi kidney disease ke related oi ba laina da lying bada kayam yam khumang chapsal lage amadi ngasi koi na palan tawri ba ball kidney day sigi nungi oi ba atar kari no haibdu koi break ke matung tamana si mata swada break no lawje gi keep watching impact health keep watching Manung Hutna.
we will be able to participate fully in this particular competitions, and hopefully some of our office will definitely win the prize also. Public की view द जो एस मधुदी Public Works Department, IFCD, PHED लेरिबा department अहुम जिंगी office जिंगी मवोंग अमद लेरे खोले हाइबगी अदुगी कैनो अमसु मयाम द उट्टनबदो मधुगी general कैनो जिमा कोई खितंग सुमाइना तौबीबजे दुम फयन खल OPCI के लोफम ने हाइबग लोइना मसिगी माही मरोंग से लोअगा आई इमुंग पुरिमनेना आई ऑफिस मोलहन बाय बसाई इसान सो हनदे सु पामदे हाइरबा मिशन से मपुंग फाहन बदा आई दी अचौब थौदांग लौनिंग This is your second home, because after your home you spend around 8 to 10 hours in your office. If you keep it clean, then you will be benefited many ways. मानो नुंतगी चारिब मरु मरांग याव चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांग की पांगल अमदि लिवर सोहन बतना तना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नारक दिया इमाना पिरक हक्चांग आथुकनब हिदाक लैरिसिदी लिप्से नमानब सिंग नुंटिरी पार्टी सांगा चाद्रबदी सुक्या मग्याद्रबरा अदुमना खंगद्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहनबा याय लिप्सब नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादबा फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदी पुंसिसु सुपर हिट ओइरी ब्रेक की मतुंगदा मनुहुटना येंबिरो पुनोपो अमुक खना तराम उक्चरी अदुगा ngasi मनुहुटनागी हिरम थौरम सदा कोइन खना जरी हिरम asi ngasi ngasi मखोगी मालेम पुंबदा वर्ल्ड किडनी डे हाइना पालन तौरिबा सिगा मरी लेना खोगी हिरम सदा खना नबगी दमता खोई रक्त लेंसन लैबसी डॉक्टर गलेवर अमदी डॉक्टर सोमरेंद्रोनी अथक डॉक्टर गलेवर को लाक्सनिंगे हाइबी खरे को कनोगी माई साइंस एंड सिम्पटम्स एंड कोजेस में आम दी कोई ताजा करे दो मथक को लाक्सनिंगे ट्रीटमेंट हाइ तारे को मसी कोई वंस लेरे स्टेज 1 देविना 5 सुमनु जे एनी लेइ मतम कोई ट्रीटमेंट सी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सी करी करी नो वेल किडनी नाबे मरम सिंग दो खोने ट्रीटमेंट तो दका तानी ख्वाइदे कमनली डायबिटीज हाइबनी द शुगर से कंट्रोल तो बसी याम इंपोर्टेंट स्टडी क्या नो उठ्रे शुगर से टाइटली कंट्रोल तो मतम ने किडनी सोपसी हेजन बे चांगसी नेमदा हन बंगा मी हाइबसी मखंग द शुगर से कंट्रोल मागी रेंज खोने प्रिस्क्राइब तो रेंज तु मतुंग इन थमिगे दो सकसारी मांगसु सकसा मतुंगसु अदगी ब्लड प्रेशर अवांग बसी कंट्रोल तो पिगे दो ओके मागी टारगेटेड लेवल सिंग किडनी डायबिटीज नाबना टारगेट तो खरा तोंगांगनी डायबिटीज लेटर मी ओइन टारगेट खरा खरा खेनगनी गाइडलाइन सी मतुंगिना अदुगा स्पेशल ड्रग्स डायबिटीज बीपी कंट्रोल तो ड्रग ते क्यामु लेखरे अदुबो एस इनहिबिटर्स एआरबीस हाइबा फैमिली ऑफ ड्रग्स इन सिजनप अदु बीपी कंट्रोल तो बद नतना किडनी सी सोपसी माना तपथा हनबगी सरुसी यावी सी दीज आर टू फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट अदे मा किडनी सोलोपै मत सुम सुम स्टेज से क्रोनिक किडनी डिजीज हाइबसिदी यूजुअली प्रोग्रेस तौगली सुम सुम तम तम हेंजन गली अदुना मरम अदु ओइदना किडनी सोक्सलप मतुंगिन हक्सान अकायब लापसी फॉर एग्जांपल ई वालप एना से हरपले पंजग्रे एंडोक्राइन ऑर्गानी सरू सेमबद दरकार ताई बीपी कंट्रोल तौबद दरकार ताई अदुना मागे अकायब सिंसी कंट्रोल तौरनब हिदाक सिंग पीबा अदगी सुम यारक्तन सुम हेंजलपदगी प्रोग्रेस तौरपदगी किडनी से पूरा यागिद्रब ताददी कोइना किडनी की महूत फंक्शन से महूत सिनबिनबा कोइ डायलिसिस तौबा और ट्रांसप्लांट तौबसी दरकार तारगनी पूरा यागिद्रब ताददी ओके और फर्स्ट अखोगी यारगदी अखोगी मागी शुगर अमदी अखोगी बीपी लेवल सी कंट्रोल तौबा अब यामना प्राइमरी अखोगी ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नि हाइ तारे मदुई मतुंगिना अखोगी अतोप तोप दुदि लाक्सगदी हाइबदनि दुबु यस यादा यादरगदी डायलिसिस नत्रगना ट्रांसप्लांट मता सा दुखै लाक्सनिंग सी कोइना होसी ताजेबो डॉक्टर सापेट पनबिगे रेनल ट्रांसप्लांट सर्जरी हाइसी डॉक्टर मसी करिनो कमाय तौबन कोई रिनल ट्रांसप्लांट सर्जरी है कोई किडनी से क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 एन स्टेज रिनल डिजीज और मोड ऑफ ट्रीटमेंट से अहुमने रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से आइदर हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस अनदर इज रिनल ट्रांसप्लांट आइदर रिनल ट्रांसप्लांट है बदी अतोप मी अमदगी इधर कैडावरिक हाइदे
atop sigadro mi amadai loba natraga ahingba living donor amadagi kidney ama lauraga adu hojiki kidney failure ba nupa natraga nupi sida hapsillaga madugi mathau ta hamdu khona kidney transplant transplant surgery okay sumana tui transplant to matam sida ko urological complications sing di kari kari lai masida post surgery hai ha post surgery da ko urological complication da masagi medical की rejection rejection ने तोंगान नम थमगा अहाम बदा कोई की urological complication दा infection जिम दिपुल ले nephrology और urology infection तौबे आवे अदगी ngसागी कोइना ureter ga bladder की समझन फमजे मसी disruption तौबा ngसागी ureter से e supply वालक बदेगी slab out तौदना post operative day अंगन बसी slab out तौदना urine युबा urine leak ओइबा मसी मसी थेंगना बियावे अदगी अदुई मतुंग याम कुइर मतुंग समनबम सिदा ureteral stricture तौबा blood supply ureter से सांग लागतुनी मरक से blood supply लेप कितना ischemia थोकना अदुदा urine युबा अदु यावी अदगी ureteral stricture तौबा यावरे अदगी मरक तसु ureteral stricture तौबा यावरे अदगी मो मसागी vascular complications मसागी vein का artery का समनबम जे मसागी खुजलकपा नत्रगा चाउथोरकपा एन्युरिज्म तौबा मसी पुनमक्सी urological complication ने अदगी मो मसागी any cause नमरम मोइदना hydronephrosis थोकपा pelvic junction dani khangde makha dani khangde aduna hydronephrosis thokpade kidney function derange tawrokpa masi aina ka thamjagi okay aduna masi complications sing adu management gi matang di management matang di khoi ngasai gi ureteral obstruction ori ta di relief taw tare stent hapni khangde adudagi mathak tagi kidney gi transplant taw giba kidney da percutaneous nephrostomy tawduna adudagi mathak tagi guide wire thadaraga khoi gi percutaneous nephrostomy integrate stenting tawba adagi vascular complication oraga di akoina intervention radiologist ki mateng lawraga adagi sudo aneurysm adagi stenosis tawragadi madu stenting tawba adagi sudo aneurysm yam chawradi pokhai do oraga ta akoina adu sometimes kidney lawthokko yawe adagi ngasai kidney do sibani khangde amane pokhai bani khangde tawrapadi life dangerous oida okay doctor hui galevana ko habit treatment sing dugi marak wi dialysis ana ko masu yam toina tarabo ko gi terminology amani dubu doctor masi kari no masina kadai phoba masi ko gi kidney naraba mi oibda mateng pangi no aduga masi kidney naraba mi amna dialysis tawbona madu magi mapunsi haigadra kadai phoba masi extend to yam san so ina robot and thamjagi si kidney gi si function si filter to sin en thamjagre aduna filter si yartragadi mai mahut sin bibam daka dani either dialysis or anoba kidney ma hapsalaga filter replace to so dialysis to ba si makhan ani thon khai do yakoina hemodialysis e si busing to directly e si hakchang ne lawthoga machine da chamthoga sengdoba e si hakchang no thajin si bu hemodialysis kawi ani subasi peritoneal dialysis kawi or water dialysis kawi home dialysis ko si de yum de isan tawjabe ya amadu di hospital laktabe ya or at least clinic ta laktabe ya amadu di peritoneal dialysis puk sida pipe hapaga puk sida hidak si heiraba no moda ahum la kuma maria ko patauraga haksa puk ki thura chapthok so hemodialysis and peritoneal dialysis moini se kanana phabe hen gadage ha gadi iman mani phaba ha si queen hingbadani outcome da phaba si animaksi magi advantage lei disadvantage lei thamna leiba chingda leiba mioi mo ergadi hapta khudingi anirak natra omlak eno tan center tan nakode wagani magi di peritoneal dialysis na convenient oibe hengani adu enak nang leiba mioi singna yumda karam teng jan binam leitabai natraga yum macha am leijaba aduda yumda peritoneal dialysis se perform tawum leitragadi magi di laaga tawjabadal monda samba hengani so it depends on the type of person aduga magi many factors hai tare ko anabagi da natana aduga dialysis se tawba mioi singda moigi mortality rate yam wangi aduna chahi khudingi around 20 to 25% mortality le aduna cancer gi solid tumor cancer gi mortality ga hyper mani manabu khare hele yam chawba yam serious hoiba difficult to treat hoiba anab amni kidney yada ba haisi aduna dialysis tawste every year mortality around 20-25% hoi diabetes na ba mioi singda or ahal ba mioi singda moina mortality yam hele naha singna khare hena phajana tolerate tawbe heli aduga mayamna dialysis kinari se kiman gina dialysis tawdaba yawe aduna yam henjin kan da patient si hoi na ta emergency lakpa yawe then it becomes difficult to treat treatment of the why kai gina bp nemdharani on easy sing thokpa yaroi mai tawda di why aduna matam chana dialysis tawba aduga hobadagi hona kidney se advanced stage yaure hai matam sida kidney ki specialist tam tan advanced stage hai stage 3 stage 4 stage 5 se moi si yaw select stage 3 ga yaw matam sida
kidney specialist ka tan hoba adu oragadi doctor ke patient ga ki repo ma lerani pot se kai no haibun su khangani adu ki ba su khar handarani adu kyam kana ga dage kyam mangja ga dage haibu su khanga ga di patient ki outcome si su nungai ba su or magi productivity su hega kani aduna as early as possible at least in stage 3 the specialist ma tan hobadi yam da ka oina khan doctor ai marak tang tak chara ko doctor na pan bi da ko gi patient sing se dialysis to the ki ba yawe ai si masi factor kai kari maram na ki kai ki so the factors se haina haijagre my mortality jam wangi to the bi mortality ne yam badi hen gani adu bu patient sin na ki ri si machine number da kaisu khangdabni patient di laani machine amda samjan birni easy chingthoni easy samthoni amung thajilni si mi khangdab mi soidum ki akoi chu adum apprehensive way han bo thengna matamda ado kamta layman amda di yam apprehensive way gani aduma lere aduna natana dialysis to mi singje kuini hingdi habsi yam tani it is true adu oraga su regularly phajan tawraga di treatment adequately piraga di magi life si well prolonged to be ani aduga productive way be ani aduga magi thabak toba thabak langthak toba yum da phajana as a contributive member of the society oina lebagi hoina tohonbagi chance yam wang le provided he comes to us in time matam chan lakwa khoin matam chan tan hoba ma da information si matam chan na khoina discuss the hoba hai khoi doctor gi rom de su awat pam le patient khoina hai si patient na gyan ta da bi yam yaw aduna khoina patient si gyan ta na ba hanjan hanjan na khoina emphasis pibi raga kana ga dosi kai no post si kai thok do no kai la ka da gi hai si phajna mangjang na hai bi raga di patient gi report si phajna le raga di khoida outcome si yam phan theng na ba yaw okay kon si prolong to pa ya hai point to ni koina khanja dialysis taw da budi tawraga di put si se pro habdi tang sang do po ya hai ni kiningai hoi oi budi oi du doctor sing hai na ki pham tok te kiningai ke su yaw di hai budi doctor thaja pi ri si ada doctor somen ko lak se ding si yes ko gi kidney gi disease ki matang da ko gi dialysis ti manipur da di yare कोई दम खंगजब दाई तारे मसे दम सक्सेसफुली तौरे गवर्नमेंट बो रो इवन प्राइवेट बो रो बट अकोइना मरु अनादर कोई की ट्रीटमेंट दा याव हिज इधर डायलिसिस तक ट्रांसप्लांट हम ला इमनिना ट्रांसप्लांट से दी कोई मणिपुर की स्टेटस है लेवल है गत्र मसी कदाई भो लई रे गेदुगा मसी ट्रांसप्लांट से कोई मणिपुर दसु हवन बगी तंगाई फद्रि सि कइना अकोई मणिपुर दा ट्रांसप्लांट हो बसी याम तंगाई फद्रे अदन अकोई सी मतंग दा कोई सिजर हॉस्पिटल ना खोमांग याम चौक्सन चंजिली अदुगा मसाई कोई ट्रांसप्लांट की इंस्पेक्शन लोइरे कोई हॉस्पिटल से ट्रांसप्लांट तब याब्रा है मणिपुर हेल्थ डायरेक्टोरेट की टीम थारक्तना इंस्पेक्शन लोइरे अदु इंस्पेक्शन दुदा अयाबा पिरगदी एज सून एज पॉसिबल अखोइना ट्रांसप्लांट सी हौगदोरे अदुना अखोइ हौबगी रेडी द लेजरेना हाइजनिंगी अदुना सिन अथु मतम ट्रांसप्लांट तौरगदी अखोइना मपानदा अखोइना अइना मैक्स दा लेरबो मतमदा पीजीआई दा लेरबो मतमदा कोई अवाबसे नॉट ओनली मनी पैसा खत नते वारिसे अदुना डोनर की मी लाकनी रिसिपिएंट की मी लाकनी मी मंगा थ्रू पुलप लाकनी फ्लाइट लाकनी अनाबा यावनीना ट्रेन दा लाकबा याबा नते अदुगी पैसा मयाम लोन ली फंगदबगी अवाबा अदुगी अप्रोच मत तौनिंगे लोन ली फंगदबिना मोइदा होमली ओजदबा अदुना मी मयाम मनी फैक्टर सोशल फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर सि मयाम की बैरियर से अखोई मणिपुर दा लागदी अखोई एट इज एट होम याम लाइना अखोइना तौबा यानी पैसासु याम कनबे यानी 1/4 1/5 अदाय मुतंग चंगानी अदुना अखोई डॉक्टर गुलिवर अखोई प्लब अखोई सेम सान लेजरे हेक परमिशन जे हेक लापगा एज सून एज पॉसिबल वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओके डॉक्टर थबी से कोई किडनी ट्रांसप्लांटेशन से मणिपुर दी याम तंगाई फद्रे है बिकॉज दे आर कोई किडनी नाम से मी मसिंग याम कोई ताजा डायबिटीज नाम ना व्हिच इज मागा चमिन पोट इन किडनी की ट्रांसप्लांटेशन से थमदा यादबनी हाइबो पॉइंट नि डॉक्टर ने थंबी से मदम कोई याम थुना कोई मणिपुर से दुम फैसिलिटी म लाक्तना कोई मपान चलग ट्रांसप्लांट तौनरिबगी अवाबसी को पदु ओइसिनु हाबदुने कोइ थमजनिंग इसे अब कोइ लोसलपद कोइ डॉक्टर के लेवल कोइ खगजनिंग ngasi gi कोइ वर्ल्ड कोइ किडनी डे सेलिब्रेशन ऑब्जर्वेशन सिगी मागी पांदम मागी ऑब्जेक्टिव सि करि करि न डॉक्टर basically world kidney day si international society of nephrology and international federation of kidney foundations na ani ne pullaga observed over day amani as you said the second thursday of every march tawi hadak is 11th edition ni and hadak is da no na when detector ge phai habina children the focus to act early to prevent it and kidney disease in children aduna nganna yengi gai angang sing dagi pi ngai de pok badi hona ahan oi bo pe no si mio si kidney nabra nadabra sokba horabra hai bisi yengba horon hai no to detect screening to horon hai prevention is better than cure hai banina koi nganna to rige phagadoni na koina
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯔꯨꯜꯁ ꯈꯔ ꯄꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯤꯞ ꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯥꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯆꯠꯂ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯁꯨꯝ ꯐꯝꯖꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯁꯦꯗꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯀꯗꯧꯕ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯍꯦꯜꯊꯤ ꯐꯨꯗꯁꯤ ꯆꯥꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯗ꯭ꯔഗ്ꯁ ꯄꯦꯟ ꯀꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯛꯂꯦꯁꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯦꯃꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯆꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯔꯨꯜꯁꯅꯦꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯀꯤꯗꯅꯤꯁꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯃꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯔꯂꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 11th edition of World Kidney Day ꯁꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔቭ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯣꯃꯦꯟꯗꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯇꯨ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯇꯪ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯗꯔ ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦल ꯀꯣꯖ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ 이즈 ꯕꯦꯇꯔ ꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯣ ꯅꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯍꯧꯕꯤꯕ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯖ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯉꯟꯇꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯍꯧꯕꯤꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤꯁꯨ ꯅꯦꯐ꯭ꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯁꯣ ꯑꯦꯠ ꯔꯤꯁꯛ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯟꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯁꯣ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟಟ್ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯔꯤꯟ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯉꯟꯅ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯃꯣꯁꯠ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟట్ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯒꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯐꯤꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯏꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯈꯨꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯍꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯣꯃꯦꯟꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯒꯂꯤꯚꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯗꯦꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯂꯟꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯗꯅꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯁ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ